Therapeutic lo ni phai thom ke braisiar ni West Karbi Anglong District arlo jeng kharong supi angkang kedo telehor auditorium hall arlo along Wushu Association of West Karbi Anglong tum chepater pipon si Ingdeng phli West Karbi Anglong Wushu Championship kachepate mesen pen kapaman pon West Karbi Anglong arlo telehor auditorium hall along ke damtang therapeutic lo ni phai thom ke braisiar ni Wushu Championship kachepate kapaman pon along Wushu thanbang Aprang rong hang lapen wushu along claim rapet dam rapet ari sang hotum an chelang pet pen kechepatir pipon Ingdeng phli West Karbi Anglong Wushu Championship kachepate kapaman pon along aluhiaman pen kachetong dun jengkha outpost in charge Pobitra Deka Wushu Association Assam Technical Secretary Gumut Gogoi pen kidanglok penangan man pen kido kethegiding atum chetong dun si bangsu Wushu Championship kachepate along RD pipon Wushu thanbang aprang rong hang hin pen nang kapachini dun ke lapu henlo ke dam tangar ni pen ta CM Dr. Tuliram rong hang ke rap pen si non Ingdeng phlian West Karbi Anglong Wushu Championship kachepate sitame paman pon long lo CM ke manga teng pen West Karbi Anglong along ta sports culture pachanang ji po joksi lapu an su se kang to Ingdeng state lapen national an ke pale dun pen nonge kachepalong ponjia phansi kai keta bor ipon berji Lapen ke dam tangar ni along nang kachirap dun ateng si non ke bang jilang arni si tame lapuans ose nang kachirap dun thubom je phansi chuning rilo puta kachuning ri padokwa la pining bang kala met adim bang ini tu sang pisi pining ka lekhop da sang pisi lang ro pen tulsi ka dak sang pi aro anang ilo tapi sarapata lilining ketheo sa Dr. Tuliram long hang ke rap lok si pining court Wushu Championship anda ni tu bidong lo Sar sinang cerap dulu lah si sarapan aku tu ni sabu tu ni loh lah ni itu malai met bang sar bang nang jinsu asal thek dulu. Halapu Wushu Championship State Observer hin pensitame West Karbi Anglong arlo kachepate dun atum thek ser lapen paprang dun oloputa thanpon sitame Wushu kachepate pon along akenang sot nai lake floor mat henlo lapen kaprek ongdung akenang sot hormu ka dure dolang Lapen jesemet peda bang ke kacharli ji ason amung abang le do etlote lan so se thekmuchot po pusi pherangke thengolong pachini pontu Wushu Association na hen pen un ana kirap nang kapale ji aphan bor ipon po puta pherangke thengno phan pachini pontu যেহেতু দেখা গৈছে ক'ব গ'লে যোনটো পৰ্যায়ত এটা মানে যোনটো লেভেলত ইয়াত কম্পিটিশ্যন হোৱা গৈছে ইয়াত উচু একচুৱেলি মেট লাগে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰত হেৰি নাই যেনেকৈ ইকুইপমেণ্টছ নাই বা হেৰি নাই তেনেকৈ বালিত আপোনালোক কৰিবলগা হেৰি হৈ গৈছে যিহেতু মই দেখিছোঁ কিন্তু চাওঁ যদি কিবা কৰিব লগা হয় যদি পৰা হয় আমি নিশ্চয় কিবা সহায় এটা কৰিম Dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong live